physical health yakho iyalimala nje ukhanza sonabo heart disease sifo senhlitiyo labaningi labanesifo senhlitiyo kuyiresult lokho yokuthi abaqoleli bona nje kude kuqolela umuntu nje nakamonilini wahlala abambe lokho yena akaqola ukhanza one heart disease uyabona nje nangokuqolele ungaba kancane kuphele kuye esibhedlela ukhanza lo mnyumuntu amncane kuthiwa sonesifo senhlitiyo uthiwa sone what is this thing high blood pressure sone BP amncane yini inkinga kunothina akaqoleli lo mnye sewazi wayekela ngisho kuye esontweni ngoba nakala sontweni ubona nangumuntu nangiyalo mende something lo mnye sewazi wayekela kuye esontweni kanti lesontweni lapho bekade usitakala khona ngenxa nje ukuthi akaqoleli ake ngiphinze namagama nanga be ready to forgive at any time nomuntu angakwendani be ready to forgive because mawuqolela usuke uthi sita wena usuke ungasiti lo muntu usuke utendela wena ifavor be ready to forgive anytime nanyalo nje lokuthi la be ready to forgive from my experience empilweni mina ngeke ngasitwa abantu labake bangona angiphinze abantu labake banginyathela abantu labake bakhuluma itimvo letimbe empilweni yami those same people kwajika bona basita mina sengiyathi buta kobeke ngahlala nami ngaqoleli ngahlala ngakhuluma nami ngajikisa emagama ngabe lo sita ngalithola kunelisito lotalithola kubantu labake bakona angiphinze ke lokho kunelisito lositalithola kubantu labake bakhuluma kabi the same people labake bakhuluma kabi wena lusito lwakho usitalithola kulabo bantu labo lamhlabeni lana ngicela sathi sengiphetha ukuthi lamhlabeni lana siyadzingana wonke umuntu la ungatsheli nje ukuthi ngiyengilale statement sebantu nakuqala umnyaka bathi lo mnyaka lo ma resolutions abantu ngifuna bakukhatha off please listen here bantu uyabadzinga lana yabo njengoba sila siyadzingana lo mnye umuntu noma ungambona ngazi ukuthi usede lutho ake ngikutshele lo mlo uyamdzinga lamhlabeni la siyadzingana noma ungathandaza kwani noma ungazila kwani ufuna wathi ukuthi le mphendule emthandazo wakho uNkulunkulu uyibeke kumuntu uyabona nyalo nje udzinga imali le mali oyidzingako angeke iqhamuke ezweni le mali ethu yoqhamuka kumuntu nyalo nje udzinga scholarship lo mloto esayina scholarship ofaka stembe ngumuntu loyo nyalo nje lokusikhuluma la udzinga kudla nyalo nje sifuna kudla nyalo lokudla ngakulethwe ingilo esibathi into lethwa abantu siyadzingana we need each other ungabotshela ukuthi asinga but lokukhona bathandeka kulokuthi bantu labasha lamhlabeni awubadzingi bonke abantu but udzinga abantu laba right and abantu bonke ngeke ubadzinge ngaso sonke isikhathi kunetikhathi lo mhlaba lo sebenza ngemasizini ukuthi nyalo season le udzinga abantu nyalo season le ngibani lo ngakuchitha ngeke usitwe bonke abantu ngasikhathi sinye there is why phela nawuthi uboleka imali ngicela ngiboleka imali asilomnyingi ngicela ngiboleka imali usually ke bathi kubukhuluma idolo bonke uva bathi kubusheshe washo la mhlabeni lana siyadzinga njengoba silana nje wonke umuntu ombona umuntu odibana naye take that person as your brother and as your sister mthanze uyamdzinga lokunye ukukhanza ukuthi physically lokungaqolele kulimata it lowered your immune system utkhanza nje soyonza ngalo sawuqolele utkhanza nje sawusa la mtimbena usaqhwali ngoba nje awena uqolele wahlala njalo unemagugu lokunye ukhanza une physical pain I'm talking about physical pain ukhanza ukuthi la mahlombe sova ngathi kunembele sinzako hayi ukuthi kunani noma unemademoni nokuthi awuqoleki ukhanda la enhlitweni inhlitiyo yakho uva ngathi seyasinza awuqoleki lo munye ukhanza unesifo senhlitiyo there was one lady nje wayefika esontweni for counseling akhala njalo athi mfundisi ngesifo senhlitiyo please pray for me emva kwalo sengiyambuza njalo wena ukhala ngesifo senhlitiyo what is happening njalo ukhala ngesifo senhlitiyo that lady abene problem yekuphele ukuqabangela abantu yabona ukuthi kuphele kumcabangela kubona abantu usually manje kwenteka kuma ladies lo do you know what ama ladies ungathi wena ula ama ladies lady ngathi qhamuka la begedeni inibona nihleka la ivela emva kwalo imona nihleka uthi wathi enikhuluma ngayo so vile ufuna thini so concludeile so yathi usually when they are females females are very very sensitive females ikubona ifemale ibona ukhashana ifemale ibona nje ugqokile uthi wena ula yena lo uthi ugqoke kahle abe bekangathi nethi udoba khona la lo nje ugqoka kahle uyathi sibola yena abe nale problem yekuthi aphele imagine labantu lokubagabangela abantu ukuthi banakenda lokhu uvele ukwenda kibo bani njengoba nje lo bahleka abalapha akusafuneka isijabule ngoba kunawe there are people abafuna ukuthi ngathi njengoba sekunayo ifuna ngasisingethesa sahleka sabakanyeka uyabona nje njengoba nabo bobabili la
wababona baxoxa so yathi baxoxa ngaye abe nana problem nayo uthi njalo nikuphele imagine labantu phele kucabangela abantu lento leyo iyakulimata, you will have a physical pain.